MS Word mangtatan shortcut key pawimawh-te pangana Control Shift H kan hme chuan hidden text ani text height na ani Control Shift le equal to kan hme chuan superscript ani maya superscript phanti chuan achunglam pangatero te om thin angkha ani two square kan tia square lai kha superscript ani chuan control le numeric key ami ni lo minus kan hme chuan subscript ani subscript phanti chuan anwai lama tero te omang chi H2O kan hantia true lai kha subscript ani chuan control le space bar kan hme chuan remove formatting ani maya thu emo sentence emo paragraph kha I select kha control le space bar hme khan khami ama format ilo pek to a format chi sang ilo khoidang lam to kha a remove vek don ni nani chuan shift le F3 kan hme hian change case of letter ani maya thu kha I select chumi I select chu shift le F3 hme tanga chu shift le F3 hme chuan horopui ya te avain horopui ya te horopui te ya te le horop te veka te le wordin mai wordin akha horopui ya omang khan om theini chu shift F3 hme khan change case letter ani tani control shift le F hme chuan fonts box kha lo lang mai don ta fonts thlak na kha alo lang mai don fonts box kha lo lang mai don ni fonts thlak na box kha chuan heng shortcut key te hi atangkai emo atha iti chuan ni lo comment ve nge don nia